Bueno, ongietorriak berriz ere. Txapeldun handi bat, Miguel Ángel Napal, txalo bat beretzako. Urte luzeetan egindako lanagatik, ibilbide luzeagatik. Miguel Ángel, algo que decirnos, sí, ¿no? No sé ni qué decir. Que muchísimas gracias, que ha sido un placer enorme trabajar en Vera, que me he sentido como en casa, que mi pueblo es esto mejor. Que mi pueblo ya es Vera desde hace tiempo, aunque nací en Molillo Fruto, que también sigue siendo mi pueblo, y que os quiero un montón todos. Que de verdad, que me gustaría daros un abrazo a todos, pero que me abrazos para todos. Gracias a ti por todo lo que has hecho en el pueblo, gracias por venir hoy también, muy importante para nosotros, y espero que para ti también lo sea así. Muchas gracias. Txalo bat beretzako Miguel Ángel Napal, mila esker egindako lan guztiagatik durante muchos y muchos años. Merke, ikusita zer dagon, hemengo laguntzaile guztiekin osatutako bi saski, beraz, 2 eurotan, eta hemendik tarte batera, behin hauek salduta, zozketari ekingo dugu, bai? Ezin da begitu, itxi begiak, nasi. Bueno, bat hartu dugu. Zemaki dugu. 2.000, berak, esan ziren hola. 2.067, 2067. 2062, Julen, zemaki arte duzu. Inorena, 2067. Bueno, ¿seguro? A ver. Bai. Badugu lehenbiziko saniduna, txalo handi bat. Bueno, bai. Ze ongi, ez? Haula, netzako orduan. Igualak dire, Julen? Igualak, ez? Bai, Julenek bai etxerrandu, beraz. Emanen diogu saski bat? Zein emanen diogu? Hauxe? Bien arte edo. Bueno, bai, irautzi gatxado bat, lehenbiziko saridunari. Zorionak. Zure nahi duzu ikuazio Gerrano. Habla. Bueno, ya bigarren atzaio berari tokatzen, eh? Julen, nasi ongi. Mira, ikusten duzu hor dago emaki hori? Horian ere ama. Bere zenbakiat egin duzu? Bai, ez? Pagero behingo dugu saskia ere bana. Bai, perfecto. Nasi ongi. Prepárate, eh? Aztiko, bueno, nasi que gure bai, Bueno, bala nintzekin nahikoa. Listo? Ongi nasi du. Badugu? Bai, antzekoa, zuk zematela osatzen dituen? 2? Ba, orduan, ez zaizu tokatu, hori seguro. Zer ez da ez haintziko eta zurrengoa, baina gertukoa bai. 2065 bortz. 206 bortz. Ez dago? 2065. Bai, badago? Badago. Bai, a ver. Ados, perfecto. Bere zemakia da, txalo bat, beretzako. Berdin, ez? Notarioak baietxerra baldin badu. Perfecto, ba. Bigarren saskia zuretzako. Ni ez duzu eskurik. Batekin, seguro? Utsi nahi bazu, Ez? Beretzako bigarren saskia, txalo bat. Eta bertze guztiak orduan afortunados sin el amor. Errotu da, ez? Pues hoxe, mila esker. Badak izan rendik amene feria ez dela bukatu, badaudela rendik ere hartzindak, badaudela postu esente hemen atzian, taloguinak ere lanian daudela, jotazu. Hauxe mundatu bitartian, mila esker endartzagatik, mila esker hau ere babesten laguntzeagatik, gozatu azkeneko minutuak, eta hurrengo urteko azen alde emetxe, azena ferian emetxe izan dena. Mila esker.